Umea kumari kake toka ngeko ngano mari. Sim. Kata mana ya selain.
Formita! Formita! Formita que eu estou mais. Foto uma fogalan que eu erro. Tá se toma. Pela lima. Foto, ei, que me agotou. Formita é um bom que é louco. E outro é todo ela foto lá. Levanta a coisa por na cair. Vou rolar aí o cui. E cai que rara meia. Formita. O xixo veio. Nessa cauri. Pela primeira fora tá o rabo talvez. O cui cai na carreira veio. Vou fazer na aí. Rota, mas não Maria. Não dá por rapou. O tamanho, que o tamanho é mais família quando eu vou. Cá que vai lá. Tá no real. Muito eu tu com a obra de depois. Tu com a obra de depois. O guerreiro. Tahu berfana dia, orang ini saya nyata, kaya mahir dengan tukang lagi se, loto. Orang ini kalau kita layan, nifani ada kefawas, kaya kau, oi bukan, hikmah itoran. Vai lá, ué! Mas eu sou o que está, hein? Catou aqui, não? Catou por lá. Melhor uma peguinha, por quanto? Aí cai pela carro e vou do povo. Então, eu aqui, não botou. Eu estou com ele para o não marquei. Fica. Formidable! Formidable pour l'attaquer au café à Honi. Bouleva Messias. Quand quelqu'un qui a fait marier, c'est quelqu'un qui a porté au café. A que je sois capable de partager. Pour un mal au royaume. Il est temps. Vous m'envoyez. Ove fine con il gioco, come un fa. Revela come cavat. Oi paue ko ngauno. Jogo ke upai. Tato ke punimaru. Une atio. Io ke como está o cacapa. Kau selatu ni tapua. Kapu tihe owe iwe ponwa. Kamago ata be moe ati kori kawa. Iyo kere tumua hanga na motoa. Kapu tihe kahine sokalantina ni ao. Kakoi mukaya e kuofa. Kahine ko kalorini. Lose paya. Se agumoni me agunake. Se agupe. Se agumanaya. Se agutane. Kabatu mahulu. Kadoki hau. Alofina moe alofini. Agora levantar uma marreta e levantar ele. Quem está recessivo, foi por ele que o povo vai matar a bola. Tá com ele, ele vai ficar o vai ficar o quase um ano, então ele é a coisa. Pegou o cobre que rufa mais. Tá para o cato. Ha, mau
rotonga. Kaya taha ki he motuani. Kānoi mga nahi. Te whai te hapa maro. Whai hatala ni piti ki he mauina e aopa mono whakporo. Hange koe mea koea. Ko mo mea i ko lama ano whakakato. O wau tapu tapu e koe ana. Lama te mono mga mau. Ai mari maa ni oti e siai. Koe aoni. Kau te kua e holo ko whatpat palai paralapa. Api ko nā sare tira mo e whama ko kei taki. Ke tau kau hana mei e malai. Tau kau hana mei e whamoni. I he kua kawa. Maoni oni. Kua whakakakato. I he rōpau toku tapu e whanua. Oa ke roto. Aho e waniwa, aho e tue, aho e mamawa. Aho te whakahera ni kua tau. Aho e te pia. Ki he whamini ta mo e whanua. Ki he whalawa tāpa mo e koha tukua. Ki he whala mōwa ngā te mo e taunga te ngā. Iyo. Ki he oku paropa mo e lau siki o iku. Pe amu i whanua ma ko whakata katoa. He kua kakato. Ai rōwa au tapu e whanua. Mōa te roto. Te ui ai ko karo aku tala ki hakatapu. Ke tui hau ki titu kawai hea. Ke tari e whatu ia. Whamalo ia. Ki mōtau kato ke mōra mai. Ke whakaranga ia mai maa tōni e tau pia e au. Whakapeta. Ke toi whakapeta. Kei ke harea ia moua. Kei ke harea tuha. Kei ke harea ia tau. Kei kukakapa aro tō. Ke heo māku. Ke koe whatana rua pe koe kapupenga. Ke whakapono au ki heo māro. Pe te utō mai me kristala e maranau mo sāwhaia. Te whakaua tuaki ai honga ia ua tō. I he manu o rāwe ai aha koini. Sino mea, a tatara motu, me he whamiri kai maa konua. Ia te koe, kalorini, lose, waea. Kai maa tine lana to tō waea. Patawange kei toka mai, hoi tua e o tua. Whapapurumura ki moa. Ke hoko ai, rana pare pau ko la ngā. Ke hoko ni, koe pēna ia e noho taini. Whakapeta. Moua ke roto, koe pōni me ho whakahanu. Hange kua toki e haroto. Te taihia to mahe e taini karo. Meihe, o tukaro pe lausi o ito. Ako mau tāra ia. Koe taimi o kuwhata ia e te ngā. Ia hoi resi, te ngā hoi mango. Kua koe whiure ano ke tai te punga pete pete. Koe e i whao haa, pa koe tua whaa, rewere na whaa. Atu mai ngā ue. Koe kawa. Kau ia berkawa apa kau behau. Betul? Kau dua betul benar. Follow.
Hey!
Atau kau, bahu, nakalai bapa. Kalau rakyat, kalau saya bertanya kos, lagi-lagi kau tahu, kau tahu lagi, kau tahu, wah bilang laut. Kalau saya pernah bilang, kau akan hormat, pemaluan saya bertanya. Tiga bawa. Halo, apa sih?
2, 3. Isabel
Senior Kamatolaya, Colin Rose, Kosamaya. Everybody comes here. Covering parents, they are watching us from Iowa. The mother is Barbara Russell, and the father is God Cosmo. Also, her aunties, Marilyn Whitney, and Caroline Uncle Stats Whitney. I have few investment greetings from those who more than hundreds, but I would like to take few of them. You will spend perfect meaning of wedding for all. You will make it perfectly ideal couple. May your life offer you a lot of love, patience, joy, funny and moments for each other, and every moment of your life be filled with happiness. You two together make the best romantic couple. It brings immense joy to us, seeing you having life filled with adventure and romance, love and care for each other. With you make sweet and loving memories with each other. For the best of the day, happy and blessed. This kind of little passage qui est encore pour elle, mais elle a fait le droit. Elle a fait un download tout fabriqué. Elle a pas qui était moi mettre le bon. Je dois le droit. Parole. Con il RP che Kamaka Motu, poi che
o haka e wani ko tātou. O awa e mau whiewhia, o hiko e ahana e whai kai a tamanaki, ka koini ko wawa o siri. Wawa o whakanofo o e whawhawhiri koe, e whai pera e una lo, whai pera e kata, kai kai pera whini i kongani, whanoma mai a kālo me Amerika. O ia, e whiewhia ia toka i a mauro o tō. Koe kua hala whai mo fua, e whai ai a mo fua tūtu, o e whawhawhiri koe. E moene hoko, e moene kakato, o mautui, o kōwhaia, ka moe tokoni mai a whio. O ia e o maawai a whiewhia koe, e mautoi hanga e a whio, roa mawinga o whakatoka ai, ai whae koe, e ka rai whai whikara. Ka ke traha mea ia te mawunga kia. Ka whiona me ke whai ai wala, ka whiona me ke whai ai hona karuki, ka whiona me e na marua. Ka ia e toa, wawa e whakawia e whai whikara o sikasi. O lawa e whakawia, waholu ka moe whonua. O e whiawhinia, o mau i kuna, ai whaia e whiawhia. Whiawhia ia e toka kia e roto, o whini a maa kāra, ka pehe whoki reo mo whāni. This hour we like to acknowledge the fact that we don't have presence of Carlos' parents and his close relatives who are in the States. But we ask, Lord, that your Spirit can guide them and allow them to share the joy and the happiness that we have here with God, and hope that the spirit of love and care that we've heard today be upon them as they witness this important day for Fine and Kara. Oia o pehe toa ma whakawai, kokamai o lau maani e, o higo e whiawhia e mau whakahoko e hoa koe. O higo e teo o whai, ka ai ngā waka. Si tā mai ka maa whāmiri, kai te mawa i moa, o hina toa nā, a ka whiona ka tokai maa nā. Mea hei e se kai nā si a si, ka mono hoa. O mea hei e ki rā, o isku tupo, i ka waki, ai o mea mai koe, na koe ako tōroa. O te ue pui e te pire. A ilo ai ai owe ki. Ilo ai mo e hamaka puru. Ilo ai se kai lahi mo no hoa. O whai whakau. O te hei o mo kai. O maulo tūpe. O mai ka kwak. Whanau, whawhia maari. Whailia. O iwa whiawhia o e whiawhia. E iai mea a whiona. Kari mai a loto wā whai, kari wā mawai me, e noma a whiona, o iwa wā mawai meri no, e mai whiwhia e whinangaro ki ai. Mea te pō, e hae pēpea e, ai lāgani o wā whai a whiona. Ia Sisu Christ, ka wā eiki, wā wā whanoi, e mea. Il va falloir
Con le culture che portava un programma loro e fase quindi un caro a tempi di fare sempre la roba poi per caricare poi papà e per caricare e proprio lui si occupa di questo ai per caricare poi e quindi Porque dia cansado de se ocupar pega primeiro dia da ya agora que só vai que foi dia da para dua oleh angkat oleh kemudian tapi keluar kopi kemudian Allah tapi tak berwada tapi mau yukalah dapat dipaham baru lawik Kau Paulo, Tato, como ele como fala para frente. Kau kesepela esse assim. Kau na frente de nós, pegue o ar. Kau prepara kau pule para mais bom. Sojo Tapi juga pegue todo puro. Depois de todo puro, a mãe, o que mudou todo lá, o que todo puro. A família não voltou. A mãe era bom. A baba que a farfala. A mulher era de boa acesso. A mulher. Family for what why I don't know Caroline. I'd like to acknowledge the presence of Carlos friends, the colleagues of the USA Peace Corps and his President Office. Nice to be with you today. Kami kamu pikir, api kau lama lama itu lama. Tapi kita ini, orang tua mereka macam ni, macam lain. Kamu akses, ulama ini, tubuh lain. Apa ada?
si na ikaw ang lain ikaw pag-isip sa mga pagkakaan. Kaya wala ko kung wala ko lain ang kumuha ng pag-ibig. Now, no pilihan ko wala ko kami. Lagi na ibigay ko bahaya ko. Pagkakawa ay ahol ng diyaw. Sekira sekarang kekal lama ditolo ang pure. Tetapi dia itu tutungan dia diaw. Sekira ang pure tapi kau tahu bahwa kita Kristus bu. Menawar pemain kakato apa dunia kamari dia bukan pada yang dia mohon. Malu aku lagi. Ya, kita dah disas. Itu lagi kita sekarang sudah dihoi. Berkat oleh dunia kita baik. Berkat family dihoi. Hanya kebiasaan format pola pilih dan anak baik. Kehekatan, empat musuh berumah tua kalau namanya masih di Amerika lah, di Filipina orang. Kadang-kadang untuk Filipina makan kita yang sesi, jadi kalau perlu ada yang cukup. Dan kalau mereka makan, kalau ada kawan atau di office ministwa dari orang lain. Dia kita cari kawan office kita ke orang. Jadi kali family lain. Kemudian aku berkata kepada dia, ramai in a physical and emotional finding that has the promise of a lifetime. I suggest I extend best wishes to the newly wed in Calabaya,
Lingkungan nasional and into the future. Kapan kami pun propon dia hon. Kalau yang tu apa ia jadi bawa apa itu awak ni untuk kau Terima kasih buat parola di Sobatang di Datang di Depan Mafia Listrik di Sulawesi kami dari Kaslo Amerika Amerika kalau sebuah kembali dengan baik juga boleh keke tanya di nak saya boleh keke Marapon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Whaia mai ka te whātotoa o tāngana. Paolo, koe meru ki ka polopola, koe whakahauka me koe ngā koe o le hoa. Ura ki ka polopola, koe nasa ka skelkalani sasu whiana kawa kai na roha. Whakaka, koe tāma snetu. Koe me ka polopola kawa, whanasa kia, ai whakakau, koe wāhila, koe whakakau koe whine rama noa mai na te o Caroline Rose Gospel Maia. Koe kaupapora no toru, o whainasa kia, ai arti koe whine, ko Susana Robere. Te koe kaupapora no wha, o whakia, mai ka kāmena mahani taha koe ni rao. Koe kāparea ni kaupapora ia, ko te mai e whanoruka, whainga maari e peha o te arere, ko ke aka ke koinoka ia whanoruka, kapia mai e koro ia marama. Horo e mokiro, e whaipea ni whahoro iwa. Te mai ua sanareka, o Nauma, te mokorine. Ko pāperi ki text heading te mea pāpra pia mo kāka koso na o mātua ko ia karo. Te heading ko kāka ko kawa whaiako o karo ni koloa. E nei Australia. Te ko kore o ki ai ke ne whakahoka turua ai tomi koe ni whakamaro ai o mātua Caroline Wilson Maia. O kuna amaka ka tonu me pe e he livestream e me Amerika. Koe ko kore e kawa whaiako o karo e ne whakapuatu ai kore o whakari. Ko e ke upanga nai whakatau ko asa ngā whakme wani. Kai ata mo i whimutan ke whakahoko atu ai mea whakamalo me i au mātua a Caroline Rose Corson Maia. A greeting from Caroline's parents, Carter and Barb Corson. Thank you for coming today to celebrate the marriage of Fine and Caroline. May God's blessing be with you all. We want you to know that we are with you in spirit today and watching from our home in Iowa. This day would not have been possible without the help and support of many of you here today. First, we would like to thank everyone that lives and works in Toloa. You put your trust in Caroline after she was sent home, when she asked if she could return to teach. This opened the door for her to return to Tonga and resume teaching at the school she loves so much. Your support means everything to us. We would also like to thank the staff at the school. You are her first friends. Thank you for being there during and even after all the volunteers were sent home. We look forward to the day when Peace Forward to return to Tonga. Next, we would like to thank Fine's family, Mr. and Mrs. Vaya. We wish we could be there with you today. You have planned and prepared such a beautiful wedding and feast. We are sure everyone will enjoy themselves. Thank you. We look forward to meeting you someday, and we cannot wait to meet Fine. Thank you for welcoming Caroline into your home. We feel honoured and blessed to be joined with you as family. We would also like to send a personal thank you to Sarah. Since Caroline came to Lorelei as a
Peace Corps volunteer. You have been a very close and special friend to her. Thank you for sharing your love of God and church with her. It is with much love and respect that we refer to you as Carolyn's Tonga Mum. God bless you. Carolyn and Fiona, may this day and every day to come find your love for each other and growing stronger. We love you so much. And in closing, a word from Psalm 118:24. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. To our Father. Thank you so much for the parents, Barbara and Carla Cousins, for the encouragement word. Now we continue on to the Kalwa and the Affiliates. Sanareka, we Kalwa and Minute Peka. We also have Kapare on the Gagai. Before this Kapare. Sanareka, Jim Maya Laparine, Kalwa. We are coming all the way Pauline. We are Marseille, Puriaco, Moldova, in the final Samaria. Kalua, Anti, Fine, Susana, Bosbele.
Uang
working in what you teach. Ask Carlo, the best place to teach. Whenever the peaceful come back again, please, Carlo, you negotiate with the director. You know this come to Tonga. Come to Tonga. We will have plenty of boys like we are happy when you are happy. Feeling that I
Dia kahiri pe ia te hoko mai e Tauroa a Kurubeti Maya. Kakamea. That's the first chance of female and Tauroa. Thank you so much. Thank you so much. Carlo, I feel your story is started with a simple reading. You do became husband and wife. And then you progressed to be parents. And you are still the best friend for us. Kalau wajar pokok, kalau pokok yang kita lakukan, jadi konversi bayar. Bukan? Ya, akhir dia untuk sampai sini dia mengkau saya hadir mai mana. Bukan tuan, oke Muhammad bukan cuma bohong, cuma ini. Itu pun bukan.
Fia, sabe? Como eu vou ver voltar do lado. Como vai ir? Sai lá no vaso e voltar Fia, agora. See
Aí, filho, para falar lá, para falar. Então, vou problema que é uma fala, é minha filha, como a Carlos, e meu marido ali, vai ser de novo, a mãe, o pai dela. E daí, a ideia foi o Marco Fogo, e a problema que Carlos foi vai ocupar o ferro. Vai uma área ali, para cantar no fim, e é o carro. Fatto che il tuo figlio tanto che tu non iniziato tanto che ho fatto lo fai notare tanto che ricordo la sessione dai e che mi portò a fare a te fatto una vai da sai come si che lì dove vogliamo questo gruppo che ha fatto per Dio e che lo vuole per fare che fa non mai che lo ha bene un dia che lo ha te va da mai che come lo ha bene e non fa la patuna e che come lo ha bene che vuole di scuola che mai che fa per una salute Fatto che ho meritato e che mi fa venire tutto. Fatto che ho fatto e che ho fatto che ho fatto mio e a tanto che fai formare e non come io e come lo sto facendo. Guarda le foto tue. Parlare di e quando fanno di fare il tutto. Stavo fuori poi a oggi da io di nuovo. E ma va bene che lo fa ma aveva anche un istinto di sia ma di tutto. Ma il cuore che va di che fai tu che sta fia e vedere a me fa verità quei chi fa malo fa verità di tua e to fa non fa calcao ogni calcai che tocca fatta in una foto tu e la quello fa malo che fa ficao va in mafia che tanto tu e ma se aspetta lo tenuti e tu vuoi fare mani non fa un mano non la vedi che non tu passiva con o ma lo fai che non qui non la va e tu vai e tu pidi lo non via come che non qui ma non tu vedevo che o fai che dai con cuore a tutto che fa tu perché o per una tu vedi che o fa io non devo che qui ma te io anche ma fa tu e andiamo a fare fofa non lo fare o fica aqui a cacar que não está que não fica Maria e não fala não e que não está bem não cui eu pego não estou que eu não faço isso não nasce está aqui como vai para tudo que está aqui que tem a malufa que eu falei na provete maneiro uma malufa lá Malo ho fatto quello da bere parlare. O malo che mi è successo. E poi è una tua e una uomo che era una salti.
I mauilu, e mauinga te kamakiako. A marawa to ofa mawinu, ni mea watoa te. A marawa whikeni te fu watamai ni astereria, kafa mehere, vai a mohei. Una marawa to mai me whanamuri. A marawa to ofa matokoi mai ke tamai, whakawhofa mo kakatoai, mawhatonia ke ahu. O marawa whaki ke tau me whanamuri te mai, Ndiri morete, katoa ke hau. Tini se apai, o pāhou, me tokoni ke whakakato e whatonia a koe. Te vita o mātera, o ki motoko tā pe me tafu. Mo kato kope o ki pu, krapo tōka o maru. Mo tope la wata ki kofu. Hau e hau, e maha e kai me wharamata. Aro o mokofa, me tokoni. O maro e ni me whamiri ni whare. O ke moi whake ua o kui, niang mo kukai ki toko whakahi. Maro o mofa, me tokoni me whamiri e te kātofu me wharinoni. Whaama me tau kau whataha, e a honu, te tau kau mai whanau, ki awha e atua, mai ki tau tōku. Ka maro ke o whai tanata, te awha me tokoni me tau te, te whanawhawe e, ki wera, ka kāra se rai, o ke sai. Te awha o whakon mai e a tokoni e toka keke, e mo iru o rawe. O maro whikeni ke seke kai lahi, i hawa tato, ka ke mea mai mo hoa ke ki mai tua koe. Kari e ke ki kātau mai ko numi a heni. I kau whai whekau, me kau whai ako na toa pēne han whatoa. Maro o mofa. E tau pēhe pēha me whatoa, e mahinu ki tā whatoa, e atea koe ni koko whare taha e whamika mai. Ka koe ahau, ko whalai ma whamiri ni haki whatoa. E ko hiki ai e whamiri mai a me o wha, ke o wha o. A maro whikeni ke o kaungawa me te tope, e ko kau whaia, e kaumamia. Maheni ko kau whaate mo tope, maro o e tuku. E whie tuku o murai, ka murapa mai ke tau kau whaata, e a koe. E kua o mātua, e tuate, ala me waia, ala me waia. E kai hapea, te ne lapa ke whakahapa, e ku ofo, e ko mai, e ofo, au, maru, tataki, no te kau kua hape tu mo whakahapa. E o mo ki loro tu mo whakahapa. Aro hei, ho, e tuku ake a atu, a sika, a whoraha a whakafu, e rote mene taha, a ako mo tēnā, mo ki tuhe i me. O whare, ke mo whakafu. Ka maro whikeni ku mo te rina, e atu kura mai a whakase, ka pēnga sene ka whai kumana i kusina. Maro a ofa mo tukanu mai a tina o tōku. Wāma mo ki heni, e tau kau whātaha. E whiwhia a tau koe, e whawhetau, e te nero pēnu ko e tine, e whawhakami mōnu. Whawhātu te whenga o kai, e ke kau e ki e nero tōpe. Pāse whamāro ke whamene kua whāma, Kirby, Ross, Maya. Their parents, Carla Crossan and Barbara Crossan, in the United States of America. This is a milestone for both of our family. New be different if you are here with us today. Carla returned back to America due to the COVID-19 pandemic. And this journey of ours seems to be so difficult and have many challenges as we represent so far.
However, your trust, support, allow Carlo to return there and make today possible. We always love, take care, and respect Carlo with all my heart. Thank you for everything. And to my wife, Karen Rose Daya, thank you for choosing me as your companion, your best friend, and your darling husband. This is the beginning of our journey as a family. And I promise you, we know this move as long as the road has many up and down. But we together, trust each other, and love each other, we make everything smooth and easy. Thank you very much. Amoy mori ang yaw, kapag ito mata sa malong ko. Amoy mori ang kapag niya sa iyong photo na ako, ni kayo ang tao mo agay ko photo. Amoy mori ang yaw kapag niya, kumamata ang atin, kumamlalita, kumamatuwa. Kasi dia ikaw yang dimana itu semua Denda foto berfukuro ketika fuji denda foto dihambil ayah berkain tanpa henti. Benda affair itu apa? Mengofa kalasi. Kita uang hebat, malu tuafa. Kalasi itu dipikir. Fafita, ekoiki berubah malu berfaham. Thank you so much, Fide. Now, malo pito ko ye programa au hopa pedua ki taulo magoni me apa de boke. Awe, ko ma ba ka. Tulo. Kau coba. Tulo. Kau hak kau Opo bikin di bawah ada kalau di katunya buat, ke katunya kali kalau kita rumah bawah maya maya, masih tu po kalau ada kanau, tu dimsiri tu po, kawasan dia bawa niris, dia bawa amat ekor tu po. Yang dia pakai kalau bikin kalau tu bikin kita takkan ada katunya apa, sangat indoor.
fia koe kolo me moe mataka e kore me nia koe ki tarua mawhana me whamahapuna koe ia o lako kefa koe ake noa pe na o mawhana whamahapuna o lako kefa he ko fine koe ne mamahu pia fine me ngona api uawhiangi I pagai I whamahapuna o lako kefa kai kai pia ke I molai apuru I whaneloro o mabe I whamahapuna o lako kefa Koea ku whiawhia pe ai whamahapuna whine ke whai pe ha ki tāunga ke kau pe e poe o e whewhi koe tek i ki tāungari le pāna ka hawhi o kore o whine pe mo kāra I moraha mai o hui atu ai pāre e whamahapuna rai Te teo le pe kau kāpea ai whasa koe apka koloa. Koe kaka uruma ia ai whamahapuna o rātu kefa.
who was the director of Peaceful Well-being. Please come forward and give us a speech, if you want. When before Carlo Soledad, and the actual director of this board. Or anyone from the rivers. Thank you for giving us the opportunity today. I wasn't prepared for a speech, but this is such a great occasion to congratulate Carolyn and Phoenix on their wedding, to wish them well, long and happy life together. Hopefully they can be reunited with their family back in the States. I know they miss them a lot. But you have had so many friends that I feel so happy and so fortunate that you have the support of your communities. We at Peaceful believe that everyone that volunteers has been well met in the Tongan communities and has found life-changing experiences. This is a great demonstration of what a life-changing experience can be. And we always are happy to see how volunteers integrate into the community terms and when they become part of this community. To all community of Golawai and the Tokolo College, thank you for the support. Thank you for the continued friendship and collaboration. I know we don't have volunteers in country right now. We cannot directly address some of the requests that you have, but we have our staff and we have great plans of how we can reach out to the communities. So we are here to maintain our relevance and presence in the country. But this is not about us today. This is about Carolyn and Fine and their loving Tongan family and the professional community at the Tolo College that Carolyn has been a long-standing member of. I'm very happy and proud to be a guest of this party along with all of my colleagues here. And we really would like to hear more about how your family life is coming together and how you are doing in Tonga for years to come. Peaceful will continue to be Carol's family here, so she can always rely on us. But where is she? Thank you for allowing me to say this, and congratulations to me. Thank you so much for that. Please remember, if the board is open, then give us another biscuit for our next place. Last but not least, we're coming up to the end. We asked the Solidans for Carlo. I hope the volunteers will be accompanying with Carlo.
Taulu e whiwhine mai Carolyn Rose Constantine. Oku loto e koitu ana koe o taulu loto le lea Carolyn ke whakia ma ai tūtala i o iskotupo o loto e mai. Oh,
Mau tali fia koe
Sekretari Mahamu Laptai Men, o ke lama mai a kātua mo pehen i he koron, i he tawhiri a Primisiata, pia kāuia i historia lelei i te mautou, mo i he lakana whoou o e siasi ke mea mai a tāu kamata lelei a tupe mei kowai. Kore pemua miu, ka mai ka hima o se pou, ai maha tau hoi pa Christmas, pa mepe ko tau ue atu he Christmas i a hon, o hiko o kamatai o nai, mai pēr tau hima, pēr te tau whaosi atu, ai tau whakahana, malo.
ia fine pe mokano pe mokumanto ko pe ia hon fai mero tai lata pe tai lata amen. Muy bien, a los babas, física, que cada física, malo, cámara, malo, See the